Amana Rasul manzila billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa rabbana wa lakal la yukallifu lahu nafsan illa ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlul bait innahu hamidun majid innama yuridu rabbukum ala baiti wa akhirat katsira Inna malaikata saluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ada nama matik yang ada kalimatika kalimat sakrat masakiruna wa sikrika kafirun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ada kalimatika dan kalimatika kalimat sakraka sakruna kala sikrika kafirun Allahumma salli ala sayyidina malukatika dan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ada kalimatika dan kalimatika kalimat sakraka sakruna kala sikrika kafirun Wasallim radhiyallahu ta'ala sadatin asari rasul ajma'in Hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullahaladzim 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 Afdalu zikri fa'lam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah illallah La ilaha 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 illallah
Inna, Anna, 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 an 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 Anna 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 an 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 Anna 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 an 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 Anna 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 Anna
Indah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hiyatwa insya Allah Rasulullah Allah ya. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin hamdan syakran hamdan amin hamdan yafi'aka bimajid rabbana lakal hamdu kama baghajarkan lagi sultan
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil kulli waqtin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma jasa ma kana barakatan masalah ila nabika karim hadiyat barakatan minka nasidatan kanu dia ila darati nabi Muhammad Amin ya Allah. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wasilatan fadilah wa salatan jatan liliatan rafiyah wa basal maka ma mudan latina kalatil mi'ad. Allahumma sina makana sakirna ma tala jasa hadiyatan silatan ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajmain masairi abi salin al malaikatu mukarrabin wa suhada wa salin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila bidin. Amin. Ila rawala sayyidatil anhuma wa la fatimatu jara wa dijati surajati radhiyallahu anhuna masutan rabani jami si Abu Qadir semaku Rabbani Kecamatan Cendesa Kacil dan Jebagadan semasa dari Bina Jami Cendesi Abu Yasir Bustam semasa sekarang Cendesa Bahredak Saman Mailar Wara Masim Tahinina Ilar Wasalih dan Masyarakat Manggaribia Mailar Arwahi Jami Muslimin dan Muslimat wal Muslimin dan Al-Ahyam Ya ayuhan nafsu mutmainah irji ila rabbika radiyatan maradiyah wa dahul ibadi wa dahul jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa salatu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Amin 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 bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin. Amin. Allahumma jami' birahmatika wa asqina fi jannatika wa ridwanika dari karamatika rabbal alamin. Amin. Allahumma ja'al Qur'ana lahum min kalamika karim hadiyatan sinata rahmatan najatana mahu bisababihi wa talawun al-Qur'ani anjim min ajalihi bika bika bimulisa bika mutabiya dan sital jarah hafil jannati rabbika Allahumma barika padiyapati wasilata minal ahya al-amwat wa minta masaru sarawati amanura para surura Allahumma ghafir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masaidina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina minal ahya minhum amwat. Allahumma ghafir hajat sayyidina masuk minal halal wa jannibhu minal haram wa atiniyatahu wa tatabaniya fatara alamin. Allahumma inna rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim subhana rabbika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ta'ala ya abu ya sayyidul khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ghafir lahum wa afi'fu anhum Allahumma ghafir lahum wa afi'fu anhum Allahumma ghafir lahum wa afi'fu Rabbana taqabbal do'ana innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim wa ghafirlana innaka antal ghafurur rahim tawwabna subhanaka ala ma tasbiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillah Allah Allah ya dan turun dan macam-macam tadi yo tradisi Gorontalo
ketika mau memasuki bulan Ramadan. Mendoakan para arwah yang telah mendahului, opa, oma, om, pokoknya yang lebih duluan, kita doakan mereka, berikan tempat yang layak. Terima kasih banyak teman-teman semua, semoga kalian sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita bisa sama-sama untuk menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita akan tetap diberikan umur panjang supaya bisa berpuasa di bulan Ramadan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.